U krug fabrike radnici danas nisu mogli da uđu i to odlukom predstečajnog upravnika, a radi očuvanja imovine kompanije, kako im je obrazloženo. Radnici su potom krenuli u protestnu šetnju do zgrade opštine, gde ih je primio predsednik opštine Pirot Vladan Vasić. Mi smo konkretno pitali u vezi otpisa komunalije ili reprograma duga. On je rekao da ne mogu oni svima radnicima da otpišu dug, ali mogu da izvrše reprogram duga za komunalije u periodu na 6 meseci. Pošto kod nas ima puno koji su ili samohrani roditelji ili oba supružnika radi, kao navodno složio se da dostavimo spisak takvih ljudi da se deo duga otpiše. Zaposleni u AH Muri 1. maj nadležnima su predali tužbe i krivične prijave zbog loše privatizacije, a grupa od 523 starih radnika je podnela i tužbe zbog ranijih potraživanja. Tužbe i krivične prijave idu svojim tokom. Znači, imamo prvo podnesene tužbe javnom tužilaštvu Pirota, upućene kabinetu vlade. Ove ostale tužbe što se tiču potraživanja starih radnika, i to je predato je ovde osnovnom sudu, a sad smo iskoristili priliku i kad smo išli za Beograd da se dostavi javnom pravobraniocu. Radnici su u petak predstavnicima Ministarstva privrede izneli svoje zahteve i upoznali ih sa neuplaćenim doprinosima i najavama menadžmenta o zakupima proizvodnih hala.